Okay. Aha turi ni mu karere ka Huye ahari kubera iserukiramuco ry'abartiste mu karere. Turi kumwe n'abartiste bagiye batandukanye abakoze amafilime The Best DJs in Huye ndetse n'abandi batandukanye abakoze amafilime aba Best Dancer bo mu karere ka Huye. Reka rero duhereza umwanya aba Best Dancer twabashije guhura batunyurizeho cyangwa se tubahereza umwanya batwiyereke tubamenyesha yuko mukanya kagiye kuza ubu turi ku munsi wa kabiri wa festival. Mukanya kagiye kuza turabona ibintu byinshi bitandukanye aho turi bubone ama mix atandukanye y'aba DJ ba mbere mu karere, aho turi bubone filime za mbere zakorewe muri aka karere kacu ka Huye. Ibyo byose turi bubirebe kandi turi bubwizirwe n'icyo gikorwa cyiza cyabereye mu karere kacu ka Huye. Turabona The Best Petting aho bagushushanya bakureba ku kanya live, turi bubibone hano ku karere ku hano ku nzumbera byombi y'akarere ka Huye. Ndabatumiye mwese, ndabararitse. Remember to do the subscribe to the Zanda Entertainment. The Best Dancer ndikubabona baza batambuka kuri Square za Danger. Ababire bararenze shiti zanjye, ababire nibo ba mbere mu karere, ababire ndabubaha njyewe ku giti cyanjye. Bimeze gute musaza? Fresh. Bimeze neza. Mufataga kamayike naribe niko tugiye gukoresha. Ewan, niki muduhishiye nk'abartiste bahani Butare kuri dese yanyu? Mutubwire muri make niki muduhishiye? Muri makeya sibyo tugiye gukubita ahantu hagiye gukongoka muri Huye ku buryo nuzajya uza wese azajya avuga uti ba bantu bari hehe. Ewana, wallahi ungu mwiteguye. Umva imyitegurira hari kabisa, ibintu byose biri ku murongo. Ewana, reka tubaze noneho iyi timu ngenda yubaha nasanzwe nyumva keshi. Jewe ubusanzwe mba ndi Kigali inshuro nyinshi, ariko amajwi yanyu nkomeza nyumva ngo hari Best Dancer, ariko dushaka kumenya amazina mukoresha nka timu yanyu na yahe kugira ngo n'abatari aha bitabiriye ino show babashe kubamenya na yahe. Okay, izina rya kuru ndahera ku izina rya kuru. Yego. Izina rya kuru twitwa ADR Academy. ADR Academy. Noneho buri wese ku giti cye. ADR Academy ubwo ngubwo ni Afro Dance Rwanda Academy. Afro Dance Rwanda Academy. Cyane. Cyakoze. Okay, giye ku giti cyanjye nitwa Wizboy Dancer. Hano mushene nawe mugenzi wanjye wanza yibwira. Wallahi. What's up? Yeah. Izina ryanyu bahita Pasi Dancer. Pasi Dancer. Twumve n'umushene nawe. Reka duhereze no mukapura. Ya mariga. Mazina yanjye banzo bayita G-Dance. G-Dance. Ndikubona ewana kukanu kawe uba wafunze kuboku. Yeah. Ewana uje kudutamu. Tuba dufite See the outfit. See the body. See the outfit. Wallahi. No. Je muri shikuru mbareba. Iyi festival murayitwika. Irashya irakongoka. Ewana. Muri shikuru mbareba kabisa wallahi. Singiye kubabwira ngo mudutemo, ahubwo badukurikiye ndabatumiye baze kubikurikirana live. Wallahi. Ubundi bumukanya gato cyane tugiye kubaha show. Wallahi, vuga ngo turabatamo. Ni wagwanure mabibo. Wallahi. Abasaza mugende mu performing, ubundi nyuma ya performance turaza kuganira biri cool. Asante sana abasaza. So, murabona ko rero abajene bamaze gutambuka, tugiye kwerekeza ahagiye kubera umuhango nyirizina w'iki gikorwa cya Huye Art Festival. Ni ku show yayo ya mbere, tukaba turi ku munsi wayo wa kabiri, aho tugiye gutaramirwa n'ibyamamare bitandukanye byo muri aka karere. Tambuka mutubona tukagenda mu foto, iki gihugu ni gito turaziranye twese, ibaze nawe kabisa ufungisha rokoke ubona byakumarira iki, batakuze bigoranye babayeho nabi mu nzego zitandukanye, nariziye dutuyemo batufata nk'abaga tukiza abantu turi cyane tukirinda imvuzi igende y'undi rabuna tambuka gitware dore navuye mu nzira ababazuruza Yeah.
abakozi bacu nibo batuzibira umuntu akumva yuko wowe utatera imbere kandi nawe ubwawe ukeneye izo mpinduka dufite ingero nyinshi cyane b'abakobwa bacu bamwe bo ku muhanda iyo baguhaye ibyabo ukiba wumva ko wagendekeye niyo jya udasize ahise maze dushyire hamwe dusenyere umugozi twagana turure iyi hip hop twazanye twayizaniye Salaam, Kigali, Kampala, Nairobi, ninapo za usiku mtoto wa kutoka Kagame mtoto iko mbele Afrika USA Dar es Salaam Kigali Kampala Nairobi ninapo za usiku mtoto wa Kagame mtoto iko mbele kufika USA na kuri Salaam murabikunda fatizo birabacana babiruhane babimahanga basamubana bazijuru birabahiga kandi bariga birabacana kandi ubutera twara babone n'abanyarwitsi n'uturo kuri kuzi birabagera n'imizi cy'inyo biradutunza dufite hirya magana inani hereze bagufatiye iburyo uri umwana wa mama
byatse byinshi byatse byera ukunde tuje muvandimwe umunsi wa n'ejo nkagerayo inzira y'ubuzima ni ugutuza amaherezo y'inzira